Salamu salamu tolu. Mai loa ngā ngai e whaamanu atu ia Iowa. Mea mafo i o tonu ni a te au i a whaamanu atu i lona suafu pa ia. Uma lava na arewi inga i le tua ne tu la, sapa pa ia le tua. Lona alofa manunanga lea i tātou, o tātou maua fo i nea noa tā ua. Tātou teo mai, tātou te si atu ki inga i a te ia. Lantau singa, ia tātou i newa yasu. O te whaatalofa tua i ne tu la, i le malu o tātou i kāresia nei Sacramento. Le alofa maranga leo le tua lo maua pe tātou i marosi ma leola. Tātou te ave pere whaatai ma le whamanu. Le ngata i lea, le atu fui o lo whaapena whalongo mai le tā upu. Lunga o la au te whailangi. Whaapea o na whaatalofa fui atu o tū umalawa i le nei tu la. I le alofa ma le leo le atua lo mau pe tātou i nei ava noa tāua, tātou tio mai tātou te whanonga lomo i dana whiong pa ia. Nei tu la o te whiwhaitaua se upu mai le whionga le tua. La mō tātou tus whaitau, i le tusi o ngā ruenga mtau mua whai upu mua e o whai upu e vanu. Ngā ruenga mtau mua e o mua e o whai upu e vanu. Mai teo whi loi, wa o tusi le waitala i mea umalawa, na amata ona whaia i Jesu ma au atu. E o i le aso na awina e ai o ia i na ua uma o na koroa i atu e le anganga pa ia i le au apostolo e na whiwhiria ia. Na whailo atu pua i o ia ia te ila atu o soifua ia na o mawae lona ti ngā o wha maonia i whailonga wha maoni e teli. E whana furupo o ilo ai o ia i lātou. Mana whetara i atu i mea o le mālo le atua. Sa whapotopoto fōi o i lātou ma ia o na whetara i atu leo ia i a te i lātou. Ia le tua i Jerusalema a ia whaatali i le mea na wholawhola ina e le tamā. O tau whaalongo ai i a tea. A wana papatusoina lava i ane i le vai, a o tau e papatusoina o tau i le anganga pa ia, e le tele ni aso e vai. E potopoto i lātou o na lātou whisili mai ei lea i a te ia o whapia mai. Lea li ie, o na pone ea e te toe fuatai mai ei ni mālo i a Israel. A ua whetara i atu o ia i a te i lātou, e le tusa o na tau i loa o na pō, ma tau sanga o tuu e le tamā i lana lawa pule. Ai maua e o tau le mana pe afi o ifo le alanga pa ia i lunga i a tau. Whai fo e o tau ma mori mau i a tea o Jerusalema ma i taia o malawa, o Samaria e o lawa i le tūru inga o le rawalani. Aftai le tua i whito wina na pa ia le tū la, e teino e a tātou whenga iai ma le tātou tutalu. Lo mātou tamai o le langi, mātou whaatai le ne tū lai, lo walofa mo lo wang lei. Lau ta inga ia i mātou le nei tai au fōu lo sa pati pa ia, mātou te whaatai ai lo walofa mo lo wang lei. Mātou te talo o lo e sisila mai ate i mātou le tua tamale, tua le alo, ma lo wang pa ia. Mātou te umai ai, mātou te ifo atu. Mā watu ele ki inga ma whane tanga i ate oi te tau ai. Wa oe lo mātou o tua, lo mātou wali i mo lo mātou whaola. Le tula mātou whaatai i lo alofa, lau tau singa lo maua i mātou le ola mai atu oi. Mātou whaatai mea tele le li ie, o mea ai whaatino o lava lava o tupe wae, kua i mai ate i mātou to se lo mātou ola. Mātou whaatai i lau tau singa, mātou whaatai le mana waolo o tu mau mai lau fio i ate i mātou. Mātou whaatai le tua i lo alofa i o mātou aina o mātou whanau o lau e kālesia. O lo mau pe mātou le mālosi mai lau fio. O lea mātou te o mai ei mātou te bala o watu o luma wa o o lea tua sisi ese e o le mālosi mala. Mātou whaatou ese fo i le netu lale li ie o no mātou ang sala o mātou whai i o luma.
ia lofa whamangalo ma whamamaya i mātou. O mātou wa ai atu le li ie Yesu, o lo pesi mai le whamai. E mātou tatomo lo i le mana o lau fiu e mawhaino e tau fia le whamai. Mātou talo le tua mo o eolo mamai o lau ka le sia. Mātou talo i whapeona pai atu le mana o lau fiu ia i lātou. Ma whamalo lo ia te i lātou. Mātou te talo fo i mo le sunga whawhengaina ma whatua ma nofo alo. E maua pe i la ua le malosi ma le ola ma le poto mai lau fiu. Le ngatai lea o lau ka le sia atoa le li ia mātou te talo. Mātou te talo whatoa mo le paenga o tue ina mo lātou ainga, ti akono mo lātou ainga, lau e ka le sia i ta māma tina le au talabou, whanau la iti, tu nātu i mātou umalawa e lumo lau fiu, i alofa whaatasi ma whamanuia mai a i mātou umalawa. Mātou te talo whatoa mo eolo i whare pui eolo i whare maa. Mātou te talo mo ainga whanau noa le malanga me lima le oti, i whapeo na pai atu i le mana o lau fio, whamawhanawhana i ate i lātou. Lea mātou te ole atu aile nei tū lāta, i tai mai lau fio ia i mātou. Mātou te mana o mia le ngāpa i o lau fio, pio na mātou pe tau wina le nei tai au, i le sona sa mātou susu e ai. Mātou te moli mai watu te li ie, ai mātou te whaalangolango i le ngāpa i o lau fio, whaapeo na tai ate i mātou. O mai nau naui o mātou lotu, o mai le alufa i ate i mātou i e li uai nisi moro mālo. Mātou te langona le, vai nisi taimi le li ia e mātou te whaalangolango i le ngāpa i o lau fio, whaapeo na whaamalosi mai ate i mātou. Lea mātou te wala au tuai le ne tūla, i lola la suafa Iesu. Amen. Tula neo la tatu whalongolonga tuloa i se pese whakatoa o saunia e le au whai pese. Happy Sabbath, Church. I pray that these words of the song may be a blessing to you all.
Talofa ma whaafilo I atu ia te oe le nei tae au sa pati o le tua. Ia ma ofo lo atu ona o le whamunianga ma le tausinga le tua lo tau soifua ma sio tātou wola. Ua tātou toi tu vai mai ai I tu lapa I o sa pati o le tua. Whamalom whaftai atu I le tātou wawhia, ma le tātou sauninga, ma le tātou tapo inga le nei tae o upu, ma whi au whapitoa o musika, I mavi inga o le tua e mawhai o na pai mai I o tau whinangalo mo tātou loto. Ia le mata mo fi o le tua le tapua I ai le larolangi atoa. Au e whatasi mai la ma e mai mo mai I le nei tae au, Ia toituna atu ia le au whaatalofa ma le whawheiloa I atu. Ia ma whamunianga o le atua, ma whamunianga o le sapati. Ia e taliei nai, ia loanganga tāpuai. Ia ma lauta talo whaatasi mai tātou uma le nei tae au. E le ngato upu tomua, ia o whiau o vi inga. Ia ma le anganga o le tangata, e whapea o na atina e ina mauna ina le nganga o le tua. O le mafuanga nā tātou te tāpua I ai I le nei tae au. I would like to let you know that the spirit of worship is not belong to us. It's something that was given by God and implanted in your hearts. For human beings, there's nothing in us that draws us to God unless God has the initiative. Only God takes the first step to invite us to come. Awa o le tiuche le nao tangata na whaia le tua, o ia o le tangata e tāpua I ma au auna, o lona loto ma lona mawhau e vivi atu I le tua. Ia vea tāpua inga le nei tae au, ia vea ia lau whaatasi mai, o se whamanuianga whaatasi mai tātou uma le whanau whaataritania le tua. I la taua taua o le au kirsiano. Our collective worship this morning is an act of worship that we all come together from where you are and all parts of the world. We come to worship the Creator. We come to give God the glory. We come to adore Him, and we come and bow down and worship the Lord. Ia whapea o na maile ngang o le tua, ia whapea o na talia I nai la tātou tālanga po le tātou tapo inga I le nei tae au. O te toe whaftai atu ia I nātou o lota talo. Tō te mai tau mai e le whaino tātou tāpua I le tua e au noa ma le nganga o le tatalo. E le whaino tātou tāpua I le tua e au noa ma le nganga po I o le tua e sawe wina o tātou loto mo tō whinangalo. Whamalo I au tō tālo sanga, whamalo I au tō momoonga, whamalo I au tō whamalosi. A wafa mele whiumpai a le tua o le mea lo I ai le tō tasi ma le tō rua o I nā o le awhapea o na iai, le awhioanga ma le whatasi mai o le anganga pa I o le atua. A malo whafte atu I la tō lo whamaoni, e le ngata o lo tō anganga tāpua I o lo tō anganga tatalo, I o lo anganga whamalosi. Ai whafte atu I lo tō anganga au auna tautua I le atua I lau tō taulanga, ma lau tō se fuwai. O mea nā le atua, o mea e patino I le tua, e iwa se 4% le tātou vaenga, ai se 4% le vaenga le tua, ai olo o iai le whaamanuianga a le tua. Naona o whaape atu ma o whaamalo ma whaftai atu, po whea olo e tāpua iai, po whele e kalesia olo e ngalue ai. Ie e mana tua e whaamanuia le tua I atoe, e ala I le tau tali atu le tua I lau tō taulanga mas fulai. A wā le tau maweina, ma le unuina o le lau maina le whiau le tua I so se whata whai taulanga. Wherever you may be, wherever church you serve, I would like to challenge you, be faithful in your tithe and offering. And even consider times of
availability to be a witness for Jesus. And I promise to you that God will open the doors of blessings. O le ata tala le tua fai te to'o whamuriana. O le alangaina le tua lo loto mo lo finangalo. Le ngata le o le fia e te mafuta i le tua. Ai avea oe mo se tasi. O le afa peo na fia i ai le tua. Ia. Whamanui mai le tua le mafutanga le nei. Tai au sa patu le tua. Ai au te walauria o e tātou te stalfa tasimau. I le mafuta mai o le ngapa i o le tua mo le folofolo ina o le upu i le nei tai au. Lo mātou ta mai o le langi. O mātou o mai le tua mātou te na ona tutu lai ma o mātou wha ono mea ai mātou te tu atu o mātou tangata ia whaonga ina le mana o le ngangpa ia. Le tuai le aise tasi e tusa matonu ma yeisa na me tonu e mawhai ai o mali e le fina ngalo o le tua peta iane o le alofa tu no o le tua. None of us, Lord, is worthy to worship you. But in our hearts we believe that it all because of God's initiative, the self-revelations of God, and your grace and your mercy, you invite us to come to you this morning. Le tua e whapena whesotai o mātou loto, mo mātou mawhawhau, mo mātou moonga ma mātou te talu le nei tai au e ofi e tuai. Ia le upo le tua, ia whapeona ngoto ifo i o lātou finangalo mo mātou loto. Ia mawhai o mātou whaamalosi ai, ma o mātou mita ai, ma mātou whawetai ai. A wāua wheta lai le tua, ma whaamanuia le tua le nei tai au. I lo suafa ua wala aua tuai nei. Amen. O le upu whiwhiria le tua i le nei sapati. Au mai le tusi o ngā luenga o rom tau ku muamua. Ngā luenga o tau ku muamua, i lona whai upu e whāse ia whangata mai le whai upu e valu, pe i ona whai tauina ia le nei whai tau po le awhumpa ia le tua, le tusi o ngā luenga. O le tusi a ngā luenga o le tusi le nei e whesota i ai ia le whengainga tuai ma le whengainga fau. Our sermon this morning comes from the book of Acts. And the book of Acts is one of the significant books of the Bible. The reason being is because it is the bridge that crosses over from the other side of the New Testament and to connect to the Old Testament. O le tusi o ngā luenga, o le tusi lea ua atowhaina i lona tāua ia malona tustusinga, malona whaatūlangina. E whesota i ai ia mataupu, ia maoonga, ia maupu moni le tua na whamau mawina, tala o le whaorotanga mai le teimera au patariaga i le whengen tuai. Se ia o ina whataunuina upo valoanga i le soifua mai o Kerisha e tusai, ma le upo valoanga i le tusi o Tanielu. Ia, ma le soifuanga i Jesu Kerisha malana misiona, ma le ministry of Jesus Christ. Pass it on to the disciples. And the Acts of the disciples, written in the book of Acts, transitioning to the Gentiles world or the world outside of the Jewish culture. The book of Acts is the book that actually is a joining link that join those two periods of time. Le taimi o le whengainga tuai, ma le taimi o le whengainga fau. Mga luenga o le whaola Jesu Keriso, malona au apostolo, e pei ono lato talaina le talalei o le malo i atu nungu ma le atu laula umba. Lau whawhonganga le nei tai au. O le tusi o ngā luenga, o le tasi le o tusi o lo whapea, o na iai ia ni whamtalanga ma le
ma le fesota inga o le upu moni ma o onga wha kerisiano. E mawhai eno tāteroina, e le aise bā, e le aise motu, e le aise mea na te aveseina, le wha maoni o le upu o le wha o la tanga e pei o se mano aulo. It's a golden rope that connects us from the very beginning until the time of the return of our Lord Jesus Christ. O le mataupu la i te au le ne whaautuina. Whai mai i le whiau whaautuina, ia o tau whaatali se ia maua e o tau le mana. Ia o tau whaatali se ia o tau maua le mea na wholaina. The title or the titles of our message this morning, it's entitled that you must wait. Wait until you receive the power. Wait until you receive the promise of the Father. Ia whapeo no tātou whatali. Ia whapeo no tātou mautinoa. Ia whapeo no tātou iloa whai mai Jesu i le au apostolo. Ia o tau whataitali. Au o tau te tuua Jerusalema. Au o tau te tuua ia le laumua o le nu o le tua. Se ia o tau maua le mea na wholaina. Our message this morning, Jesus uttered this word that commands, the final commands of Jesus to his disciples. He said to them, "Thou shalt not leave Jerusalem until you receive power, until you receive the promise of the Father. The promise that you have heard me said, that John will baptize in the water, but you shall be baptized in the Holy Spirit." O le awhapea o na papatiso Ioane i le vai ai papatiso ina o tou i le anganga pa ia. O le whiau lai i tai au le nei. O te fia whaailoa atu ma fia whaa matalaina. Le tāua o upu muli po upu whai ua le ni whaola. Toto mai tau mai o le tusi o ngā ruenga. Whai mai ina ua maliu Jesu Keriso ma toe tū ma fioa i le lani. O lo tā ua i le tusi o Ioane, o lo tā ua le tusi o Matai, o lo tā ua le tusi o Luka. Ia le toe maliu ma le toe tuai o Jesu Keriso. Ai o lo tā ua fo i le amatanga o le tusi o ngā ruenga. I lau whawhonganga le nei tai au. O le nei mata upu o lo tātou taunoina. Whai mai o le mafutanga whaaiu. O le mafutanga muli a Jesu Keriso malona au so'o. The final assembly, the final gathering of Jesus as his disciple just before he ascended to heaven. E iai ia se mea tau ai ia mafutanga whaaiu, ma mafutanga muli a tangata. E peo lo tau sila fia le soifuanga le nei. A whai o le a whapea o na ma miai ia mafutanga o le a whamawai ma te tea o na o se tūlanga e pei o na iai ia se malanga. Ia e whataua ina lea mafutanga a waile loa pe toi whailoa I pele ai. There is a significance about final gathering or final meetings or final unions of those that love one another because they will not sure whether they will be able to meet again. E taua I le tātou ngangana whasamoa o upu whaiu po o mawaenga whaiu o mafutanga. Tamera le tupa ia le tua. Ao whatasi ia le tua molona au apostolo Jesu Keriso o le whailo inga muli. Whai mai ona lato whatastasi ai lea o Jesu Keriso malona au so'o. Na o lato ngā lue mo tausanga e tolu tausanga. Ele ngata o le lifaola maona au so'o e toa sifulu ma le toa lua. Pete ane ua anga sala ma ua te ena e yuta. Ona avea ai lea o yuta o stangata e whaatui ese. Ona iai leo lea manole na.
Fe mai le fe pa ia le tua ona a to se fulu mal tasi ai lea ai le ngate le e manisi na o lato fa tasi mai Yesu Keriso i le taimi muli ai ole a to e lava ina siti a e Yesu i le lani e se fe au mo e ma o nei taia tu te mai te mai e Yesu fa talanga o yuta na o lato ngalu mai Yesu Keriso pete yane na toe misia le avanoa le whautanga yuta ai sea ua masalo salolo na loto ia Yesu Keriso. My friend, there is a lesson for us this morning. That we may walk and work with Christ. And maybe we will be able to have doubt in our hearts. May that is an opportunity, or may that be a chance that we will be able to lose or lost our salvation because we doubt our Lord and Savior. Awane a fia mawane maua I tātou ile tūlanga na iuta na ia le maua whautanga ua ia masalo mia maua le ia ilo whātua tuanga ato to o Yesu Keriso o io le alo le tua na maliu e whaola ina sala le lani. Ai fe mai la futalanga tu spaia, fe mai o lato fatastasi I le fatasinga muli. The final gathering, the final assembly. Can you imagine in your mind the occasions when you will have the loved one and you'll gather for the very last moment? Ia mea e whātaua ina I le loto tangata, I mea tutupu ma upu tomua ma upu fa ma vai ia ma upu o tau chinonga e le mawhai o na ngalo I no fuanga po teimi fa penei. There are special memories that will always stay in us in the gathering of those who will meet for the very last time. E ai ia se tasi o afiafi na bala au mai ai se tangata I le telefoni se tasi o tangata e mātou te masani. Wala mai ia le nei tina ma whape mai e mawhai o na lua whatasi mai ma le whaletua se o tātou mafuta. Ua tu lewa I le afiafi o na mamalanga lea. I tanu atu I o na whailoa I lea ma se tasi o tangata mātou te masani ma whaau pete ane o mai tawina o lo malingi loi mata o le nei tina. No lo inga o lo iai whale tono na tau whasau atu leo se upu o na maitawina I lea whai mai le whamtalanga le netina. Wo wala watu e mana o mia ia le whamalosi mai. A wafo I ua tu ua e le tamao le ainga ma ua le to e manatu e whaawawina le mafutanga wha le ungari. My friend, those are final moments. Those are final occasions that can be very bitter and sour in our experience. The moments that one of our friends called us to come and visit her. Unfortunately, we discover the friend of us was in tears, expressing that, thank you for coming to be with me because my husband left me with 2 beautiful children after all these years of marriage. My friend, o tulanga whaingata, ta mawhai o no e tato I mafutanga whai. O te mauti noa, e whape nā fo I la ngona na iai I le au apostolo. Ina ua o lato mafuta mawhatasi, whai mai Yesu Keriso o le a whapeo no o walu, o le a whapeo no o tuua o tou. O te mauti noa, na matuai whanoa noa lau apostolo, a wafoi o le a iai, I se inga po se mawaenga, po ua le toi moa se mafutanga. Le galesia le tua. Le mafutanga muli a Yesu Keriso molona o apostolo, o se mafutanga whaingata, o se tete anga ma se mawaenga whaingata. O te manatua, ia le teimi muli na whapea o na walauinai ia le mātou waenga. Our unit was called up for deployment to Iraq. And I remember the final day that we have to
say goodbye to our loved ones. For me as a chaplain, I have to provide a word of comfort and prayer to encourage the unit before we depart for the deployment. But that particular day I will never forget, that after I say word of courage to the units and leave ready for deployment, I have to say goodbye to my wife and my 4 little children in the car. I will never forget. Say goodbye to the one that I love, not knowing whether to return or not. But those moments will stay eternal in memories of our hearts. Mafutanga muli, mafutanga whapitoa. Ai whaimaila whio koia le tua, au whatasi lewa apostolo ma Yesu Christo in the final assembly. Whaimaile upu le tua, upu whai ma upu muli le whiupaia le tua, na ye whetalai ma ye whaiatuailo la apostolo. Aua tau te tuua Yerusalema. Awa do te tuua ia le menei, ai o tau whaatalitali se o ina maua e o tau le mana na fola ina mai. Le karesia le tua, o te mana o e whaero atu ia te o tau, e iai se whe au whaapitoa, e iai i se mana onga whaapitoa le tua, na pulu nau ina ai, i le loto ma le mawhawhau e Yesu Christo, ma i whapeatulo na o apostolo, ia aua to te tuua, I o tau whaatalitali le menei, se I o tau maua le mana, le mea na fola ina mai, tu te mai tau mai, rai o le tua. O le amatanga o le tusi o ngā luenga. O le mafutanga muli lea a Yesu Christo morona au apostolo. O le vaenga lea, o le sitianga leo Yesu e fioa e wheloa I malona tumai le ngua umara na ngā luenga. This experience of Jesus gathering with his disciples, the very last time, there's a significant meaning. That Jesus completed the work of salvation, that he came to save the world. But now he's about to ascend to heaven and leave his disciples on earth. My friend, even though that Jesus was ascended to heaven, and it was a bitter experience for the disciples, but there was a hope for humanity, because Jesus said, I will go and I will come back. E wina te taa Yesu Christo brona au apostolo, pe te ane, e iai le whamoe, e iai le fuafuanga, ma le poloinga le tine mai, o te anu ai o te toea, o te toe fo I mai. Ai whai mai e suri ana upu muli mana upu whahiu. O upu whahiu a Yesu Christo, po le upu le mawaenga Yesu Christo. Aua tau te tuua Yerusalema, se ia maua e o tau le mana. Le ingo le tua ne te au, le mafuanga. O le ale mafuanga na puna nuina ai, Yesu Christo na so aua tau te tuua Yerusalema. Don't leave, don't go yet, but you have to wait until you receive the power, until you receive the promise. Ai se ala mena puna winu la Yesu, ia aua nei tuua, aua nei vave, aua nei o lato manau lato te puna wine o, aua, ai whi mai Yesu I o toa fatali. Tau te mai tau mai, o le mafuanga, e iei mafuanga e taua ai na manau mia Yesu Christo lona au so e fatali. Ai se aua o tuua Yesu Christo, ia lona au so o tuua Yesu Christo I lo tātou lalolangi. Ai ua tuua na I lātou na whaimaila Yesu Christo, e pau le mea tō te manau mia, e manau mia o tau le mana o le ngangpaia, e mawhai ai o na tasi o tau. Le aingo le tua. Na mana o mia Yesu Christo ina I o tau whaatali, o le whaatali ina I mawhai ona ngā tasi ia loto mawhina ngalo, ia loto mamanatu, ia mawhai ona ngā mue whaatasi, ia mawhai ona maua le loto e tasi. Le au apostolo le tua, au o le amataina leo le kalesia le tua.
My friend, this morning, the reason why Jesus urged them to wait until the coming of the Holy Spirit is because that is the foundational, that is the beginning, and that is the initiations and the organizations of the Christian church. Tote mai tau mai. Ana mafai, ana whapena vave ona o le au apostole li mo le atole mo pai se manu ele ai se lotu kerisiano. Ana fai la tote va ai matu Yesu ona la to ole to yo la to ainga ai le ai se tu fata singa le ai se su ina o la to loto le se sai linga le se tasi ate la to se manu ele ai se lotu kerisiano. My friend, this morning I'd like to let you know, if we're not for that wait, if we're not for that pausing moment to wait, to stay together, to assemble together, we would have no chance to organize and to have the foundation of the Christian church. Daingole tua, au tato fatali. Au tato fatalitali e yere man ongo le tua mo oe mao. Le whanau whatetero le tua e mawhai ono tato susu ifo o tato loto pe mawhai ono tato nganu rue whatasi. Toto mai tau mai. We are in a waiting mode. We are in a waiting time. We are in a passing moment. We are not able to worship together. It seems like there is a mode of holding and stopping the church from coming. Church, I would like to let you know that is a moment of blessings for us. It's a moment of evaluation. It's a moment of searching. It's a moment of us to realize who we are as Christians. O le teimi tātou te whaatani ai, o le teimi nā tātou te toi hilo i nai, po o ai I tātou e tusa ai malawarau o le tua. Au whapea o tātou fōlinga mai ua le aise tātou whesota inga. Fōlinga mai ua le anu I le tātou ngā luenga. Fōlinga mai o lo tātou wala ma te tea. We seems like we're in a holding mode. Le kalesia le tua. That Jesus says, hold on, don't leave. Wait for the power. Wait for the anointing of the Holy Spirit. Whamate no whina ngano nao le tua, au fōlinga mai o tātou whatali, au tātou whatali mo tātou tau mateina po a whē tātou te toi whatasi ai. Could it be this waiting moment is time for us to search our hearts? Ina I mawhai ono tātou maua le tasi. Maua le nganga e tasi tātou te ngāru e whātasi ai. Whamate no mana onga le tua. Ina ia tasi tātou. I would like to mention to you, every organization cannot move forward unless they come themselves in the oneness of thoughts, in the oneness of beliefs, in the oneness of convictions. So se whapotonga, so se malo, so se nupo se kalesia, e lema whai ona ngai ruma, ma vea o se whapotonga mausari, pe a whai e lema whai ona tasi o lato loto. My friend, this morning, could it be the time for us? We challenge where we are. Are we in oneness, in our conviction, in our faith in Christ Jesus? Tote mai tau mai, e iai le manatu le te ua, e tangata whai mai, o le whesui a inga o le olanga o tangata. We call it is a metamorphosis. The metamorphosis is a stage of changing from one stage to another. O le whesui a inga o le olanga o tangata, o le whesui inga nai mawhai ai, o na maua le atua toanga I lona whai ui unga. E masari tātou no tātou whautariina, e tātou whanau, ia le nei mata upu po le nei langona, ia po le nei upu moni, ia this is a reality of life. You know, the unity and come to a maturity comes through changing and adjustment of stages in life. Peo tau me tauina, ea le
manu titi le nei ia bole insect lea e taua ole pepe fo lea e felele lea I lunga o fungala au e me fai tato mai tauina felana nuai o ona apa au ole butterfly ia bole pepe e sa bele ai e tato mai tauina olea insecti po ole pepe le nei e o ina me e tato se whamataranga po se a onga taua I le mea lea o le nonofo whātasi, ma le tutupu whātasi. A waifa suisu iai ia lona soifuanga se o ina avea, ma pepe matua. Ina ia mawhai ona ato toa lona o langa. You know, o le pepe le the butterfly starts with a tiny little eggs. The eggs it's been, afa pea ona iai ia le fua moa. O le pepe le nei, ia ona hatch the eggs, afa pe e tae le fua mo le ona avea lea manufe. O le anufe le na, e iai ona tiute, leave for certain days to live in that stage of larvae, to eat and feed. When a certain period is complete, and that little caterpillars will curve and become a cocoon, becomes a pupa. And that stage will stay there for couple more days until that stages of life crack open and there comes the beautiful butterfly. It's the holding stage of life. Le kalesia le tua. E ye le te mi mana mi e tato le tua yo tato fatali. Fatali se yo tato tupu. Fatali se yo tato iloina. Fatali se mo fai ona ngua ina tato le mana o le ngang pa ia. The passing time is a growing together. O le whātalitali o tātou, po whea o iai whina ngalo le tua, o le mawhai leo na tātou tutupu whātasi. My friend, waiting is not just being told, it's just sit still and not be responsible of our spiritual growth. O le tātou whātali, ele na o le nofo e o tātou ainga. E nofo whaasala noa whaasala mautau. Ele na ona napo nofo ma whai o tātou tiute. Le ai, o le tātou whaatali whale nganga. O le tātou whawhangaina rei tātou. Ina I o tātou tupu I le malosi, ma le poto, ma le ato toa. Ma le upumoni le tua. E ma whai e ona tasi le ainga o le tua. Aisha, whiwhi au. Ua whanauna wai I le loto e whamataleina I le nei. Aua o le upumoni lea le tua. This is the truth. This is a fundamental of the development of the Christian church. We have to wait. Wait for the oneness of hearts. E tau na tātou whātasi te ia, tasi o tātou loto. Tasi tātou I le mana o le mampaia. Tasi tātou le whātua tuanga ia Yesu Keristo. O lena maliu ma toe tu mai. Ua whio ai le langi, ma ua fola mai e toe a whio mai. Ai o le tua. Ana whai e le whātasi, e le whātali rau apostolo. Se manu e le mawhai ona maua le maua na whavaina le kalesia le tua. The waiting period, the waiting moment is the moment of developing a solid foundation of becoming a Christian community. As we wait, when will be our church? We'll have to unite it physically. Maybe it's a time for us to revive. Maybe it's a time for us to search. And maybe it's a time for us to center our hearts in Christ Jesus. From Yesu aua tote tuua Yerusalema. A yo tau whatali. O le whatali na lai ona. Na lai ona toi fausia matina ina le whaavahe o le kalesia Kirisiano. Tuta me tau ina a lato whatali whamina lato ta talo mana pongi. O lo ta ua le tusio ai. Tusio o ngā luenga tau mua. Whamaya a lato whatali mana pongi. Whamaya o na lato toftofia leo taitai. Organizations of the church. Ele ngata ua lato ono
Ma o lātou tāpena I e taitai, ai whai mai, ua o lātou loto mau o lalo mo lātou ana pongi matatalo. Lei o le tua, mo mua e ao no tātou whatari. E teimi le tātou te le mawhai e no whatari. We reach the point of life we go not able to wait. We have no idea how to wait or how to pause for a moment, pause for time out. O tātou au sia tapula o tātou larangi, ma soi fuanga lo sei fu mo tātou walai, fōlinga mai o le mawhai no tātou taofi, o le mawhai o mo se malolonga, o fōlinga mai a tātou malolo, o fōlinga mai o le mawhai no tātou mau le filemu. It seems like we are restless. We're not able to rest. We're not able to pause. Ai se a wa ua whapea o na ina I tātou e mea o le nei larangi. The material things of this world make us restless. But Jesus said, what? Wait. Io tu whatani se io tu maua le mana. Le mana o le angang pa io le tua. Whamele whiung pa ia tuso Ioane tau koes. Ioane tau pe suma le ono o lo ta ua ile whiung pa ia me tua. A whai o te alo le rangi whamai Yesu e sili atu. It's better for me to what? To leave. If I'm not leave, you'll not receive the what? The another helper. A whai o te le tua o tō o te le maua ia le mana o le ngapa ia. I would like to let you know this morning, as we pause, as we wait for the consummation, as we wait for the continuations of our worship, could it be this time for us to search and ask God to fill our heart with the power of the Holy Spirit. Whamera la whiu paia le tualeta o tātou tusi ma tātou whamai. A whai tau te maua le ngang paia. A o mai a te o tau le mana, wheupe wha. Wheupe valu. But you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness to Jerusalem and to all Judea and Samaria until the end of the world. E aono tātou whatari. Whatali e mawhai ona, fusi tātou le loto e tasi, o ngā to tonu I whatutuanga ia Yesu Kiriso. Ina I mawhai ona whaavai iai le ngā luenga, whaavai iai tātou, ai se a wafoi ua manao mia e tātou e le tua, ina ia papa tisoina le ngampa ia o le tua. We need to be baptized by the Holy Spirit. First of all, we need to wait. We need to have a time out. E le mawhai e stangata o na whaipea na ngā luenga e au noa ma se teime malolo ia au Iova. Malolo e saili atu ia Yesu Kiriso. Malolo ia o tātou maua. Me alofa le tua malana forfolanga. O le anganga pa ia e foi mai. O lau te talo mo tātou ia mawhai o na uaina I tātou I le mana le anganga pa ia. A o tātou whatalitali. I pray that may God will pour down His Spirit upon us while we are pause and wait. Pembaile ona whai ona whio maira lenga po I o le tua. Ona mawhai le ona liua o tau, e whai o tau mamoni mau ia tau. Olo tau o vaenga le te mai, a whio mai lenga pa ia, ona papa tiso ina le o tau lenga pa ia. You know, I was wrestling with the concept of baptisms. O le baptisonga, o lo ta ua I le tus pa ia, va mai o le baptisonga, o le whaatusa lea. O le whaatusa leo tangata ua liua mawhufulu ina, mawhama mahina I lato. O le baptisonga, o le whama natuina lea, o le teimi na tuua e Israelu ia le nuu o Aigupito, ai o lato ulu atu ilea, I le sami ula, a whapea o le whaavano ina e le tua, le vai au savavali atu, whabeo I nane ta uai, ua whaba maina le nuu o le tua, mai anga sala I le teimi au I te tonu Aigupito. Baptism is a cleansing of our lives from from the materials and the sinful natures of this world, and have a transformations
First of all, we need to have a break. We need to have a time out. We need to have waits for the Lord, waits for the Spirit of God to anoint us and make a transformation in our hearts. Au tatou fatali petoe po a feo la to feo ia le kalesia. Au tatou fatali po a feo to fatasi mele no ole tua. I would like to let you know, Jesus wants us to search our hearts. Wait so that we have the unity in truth, unity in conviction, unity in confessions of the truth that Jesus Christ is the Lord and Savior of our hearts. And not only that, we allow the Holy Spirit to baptize us again while we're still waiting for the blessings of the Lord. Ia whapea, oro tātou papatiso ina I tātou, I le papatisonga o le ngampa ia. E mawhai papu rini tātou le ngampa ia, pia whai tātou te whatali, wait upon the Lord. Not I, but Christ in me. Wa le mwhai tātou whatali. Wa tātou au sia le teimara toi whanga nei, wa le mwhai tātou whatali, we have no patience. We irritate if we wait a little longer. But for those who wait upon the Lord, they will renew their strength. They will have the wings of an eagle. They will soar like an eagle. Le eagle le tua au tato fatali. Po a fe toi whenua ia le eagle le tua. I hope that you wait upon the Lord so that God will give you the strength. And most of all, that we will be rebaptized, recleansing to a whama mahina I tātou I le mana o le ngampa ia. Ia malona maenga mulimuli whai mai Yesu Keiso a whai e mawhai ono tō whatali a whai mawhai na baptisreina o tō le ngampa ia o na avea lele o tō ma moli mau o le tua I le lalolangi. O te whama alo ma whafte atu I tātou I kalesia. Whama alo I masengo tina. They are waiting in prayer. They're waiting in fasting experience. They are waiting in studying of the Word of God. That is what it means to be waiting upon the Lord. Io to fatalitali, mo to finau malenganga le tua. Ona papatisoina leo tato. I'm very surprised as we pause and wait. When is the time that we get together again? I have seen the increase of tithes and offering. I have seen the spirit of excitement. Praise be to God. E iei me whai e le tua pe a whai tātou te whātalitali matatalo mana pungi. Matatalo atu I le mana o le whauina o le ngampa ia. Whai mai e whai e le tua mea sisi ma wā venga I o tātou o langa. Ia le ngati lea. Ta me ma whai o na veo tō ma I la tō e moli mau atu. While Jesus said, wait. Olo tātou whatali po a whea tātou tue whenua iai. I'm letting you know it's a blessing to wait. Wait upon the Lord. Wait upon the Spirit of God as we search and study and fast. Wait upon that we will be rebaptized by the Holy Spirit. O le tue lui wanga ma le tue fua te ina le olonga te ngata o le ngā wenga le ngā le ngangpa ia. O le liwanga ma le tue fua te ina o le ngā wenga nā te ngata wa nau ma tali tongu I le tua. The Holy Spirit will not baptize us unless you have the willing heart to rededicate ourselves to God. Ele me fai toi papatisoina I tātou, pe a fai tātou te le nau, e toi papatisoina, ma whamamaina I tātou, ele ngangpa I o le tua, aise a wawa umana maliu Yesu Keriso. Jesus Christ already died on the cross. But rededication of our life is our willingness to wait. Wait upon the Lord. Unfamiliar Yesu Keriso. A whai tō te maua le mana. A whai tō te maua le patusonga la ngapa ia. O na avele o tau e whai mamori mau au.
ele ngata Jerusalem o Samaria au tuluinga uma o le lalolangi. La inga le tua. We can never win a souls for Christ unless we have to wait upon the Lord. We can never win a souls for Christ unless we've been baptized and been anointed by the Holy Spirit. Tō te mei te wina o le tusi o ngā luenga, o le whaavai leo le lotu Kirisiano. O le tusi o ngā luenga, o lo whaamatala ai le amataina, ma le afuafuaina, ma le mana ma le marosi o le lotu Kirisiano. Whamai na amataina, i mta upe rua, whamai ua toifo le ngangpa ia. Ma ua papatiso ina aira o apostolo, o nei ai leo lau whiwafi. The Church of God at the very beginning, when they organized, they were waiting and praying and fasting, and the anointing of the Holy Spirit came upon them, and there were fiery tongues, and they come upon them, and the Bible tells us they were in the upper room, and there is a mighty rushing wind, shaking. Lulu inai le aringo le tua, whamai wa whaalongo tangata, whamai au tautala petelu, wala ngona ine tangata tautala petoli ngā ngana le tua, upu o le mana, o le ngā luenga la vihai le tua. The power of salvation preached come from the mouth of Peter, John, and the disciples of Jesus. Galatia Nitael, au tato fatali. Maybe if I be, we're waiting too long. When are we going to get together and worship together? Maybe it's a good time for us to wait. Wait upon the Lord. Good time for us to ask, Lord, I need to be rebaptized by the Spirit of God. That our words, that our deeds, that our witness will be powerful. Ina imafaya to sina se tasi. To sina se tasi ile tua. Could it be? Whamato le temi le tato te whatani ai. E lo le temi ne mwhaio le tau ni e tato. I ne mwhaio na vei tato mamoni maumo i o Yesu Kiriso. O lau te talo, ma lau o lenga mo oema i tato uma le nei tai au. Ua whatali le ainga o le tua le lotu Kirisiano. The whole world, the Christian world is waiting, is on pause. Some of us will wonder what's the next step. What's going to happen next? I would like to let you know as we unpause, God wants us to come in the spirit of unity. As we unpause, God wants us to be baptized by the Holy Spirit. As we unpause, God wants us to be ready to be a witness for Jesus Christ. Ia tato mori mau mo le tua. Ina ima whaio na tato au inatu na tala leile lalangi ua leiloa. The dying world. And God is ready people, His disciples, to witness and clarify and glorify God. Salvation is available for those who repent and accept the gospel of Jesus Christ. Ia veo e masetasi e fatali le tua. Ia veo masetasi e baptiso ina le ngang pa i o le tua. Ia veo masetasi e nau e moli mau mo le tua. A wanisi e saunia mo le langi ma le ola e whaava. Whamanuia le tua i lau whaafonganga. Whamanuia le tua le nei sapati. I whamalo sia luanga tāpua i maluanga ngā whaatakatali i le tua. I nei a veo e maa o ma vewhai ngā luenga i au i owa. Hei o tātou tata. Le tua e o mātou o mai, o mātou whaatalitali, o mātou whaitawina o whio ngā upu whai. E whetarai whaatali se ia maua le mana o le ngā pa iha. Papa tisohina i le ngangpa i o le tua, ina i mawhaiona mamana se upu mātou te moli maua tua i le lolangi. Ia tua i mātou nei, ta lia i mātou, whamanuia mai, e ala i le suafa manu malo Yesu Kiriso o mātou wala awa tui nei. Amen.